Slikajući sada već 4 decenije, Vladimir Dunjić stvorio je 5 različitih ciklusa koje je prikazao nedavno u kući Legata na izložbi Obrnuta retrospektiva koju je pažljivo prostorno planirao čak godinu dana. Velovi, Prokrustov muzej, Vrtoglavica, 9 života i Donje nebo celine su u kojima oslikava ljude, pejzaže i životinje, savremeni svet nekad i sad. U njihovom realističnom prikazu krije se tajna, jer, kako to i u životu biva, ništa nije onako kako nam se čini. Osjetili ste da je nakon 35 godina rada došlo vreme za svođenje računa, kako kažete. Šta biste dodali ili oduzeli? Kako ste obrnuli retrospektivu? Kao i većina umetnika prosto imaju uslovni refleks da pri kraju karijere treba napraviti neku retrospektivu. Ja se pomalo užasavam od tih konačnih stvari. Nikako ne volim da to bude baš ono konačno. Sad sam napravio retrospektivu i šta posle da radim? Ja bih volio da uvek radim nešto novo. U trenucima nekih životnih preispitivanja lomova. Posle 35 godina ja sam shvatio da u stvari nisam većinu tih ciklusa kojima sam se bavio i tema koje sam se bavio celog života, ja u stvari nisam završio. Ili ih nisam završio onako kako bih želeo da ih završim. I onda sam prosto rešio, osetio da treba da napravim nove slike koje će popuniti praznine, koje će na novi način naslikati neke stare teme i tako dalje. I onda je krenula ideja o retrospektivi. U međuvremenu naišao sam na članak, odnosno esej Edgara Allana Poea o filozofiji kompozicije, koji je za mene bio prosto otkriće, jer se veoma poklapa sa mojim shvatanjem procesa rada i umetnosti. I u tom trenutku mi je bilo jasno da to treba da izgleda tako. Zapravo to je trenutak kad sam dobio taj naziv Obrnuta retrospektiva. Da li možemo da kažemo nešto više baš o tom Poeovom eseju koji vas je inspirisao, a koji se zove Filozofija kompozicije i u kojem pisac objašnjava kako je napisao Gavrana? Rekli ste da taj njegov sistem može da se primeni i u drugim umetnostima, u slikarstvu. Kako? To je meni bila samo koincidencija koja je pokazala da onaj način na koji sam ja inače radio maltene ceo život, da je u stvari bio dobar. On je napisao da je pročitao negde da je Charles Dickens izjavio kako je sad neki Goodwin, ne znam ja, neki engleski pisac, pisao roman od kraja ka početku. I meni to izgledalo ovako čudno, kako sad, šta hoće da kaže sa tim. I to je i Edgaru Allanu Poeu bilo interesantno, jer je on Gavran napisao tako, jednu od najboljih poema, mislim, po meni u istoriji poezije, tako što je on prvo imao jedno mutno osjećanje koje bi hteo da izrazi, odnosno jednu elegiju zbog gubitka njegove Eleonore i tako dalje. On je imao samo u glavi onomatopeju Gavrana koji kaže nevermore na engleskom, odnosno nikad više. Znači, on nije imao nikakvu predstavu kako će se odvijati, kakva će biti zaplet, radnja, stihovi i tako dalje. Znači, on je samo imao to osjećanje stalno na umu. Onda je praktično od tog kraja, od te suštine koju je hteo da izrazi, on je se vraćao na to kako da elementima poetskim dođe i dovede poemu do vrhunca, odnosno do katarze. To je ono što meni recimo isto uvek interesantno. Ja kad počinjem neku sliku, ja nemam predstavu tačno šta će da bude na toj slici, ali imam iz nekih prethodnih slika, iz nekih prethodnih tema koje sam radio, otprilike kakvu vrstu osjećanja hoću, da li je to osjećanje vezano za likovne elemente, boju, kompoziciju, svetlost i tako dalje. I onda pokušavam zapravo da unazad rekonstruišem do početka šta mi treba od tih elementa da bi došao do toga. Znači tu su onda sa skice, razmišljenje, pustim nekoliko dana da to malo odstoji, pa kad posle pogledam, odmah bude jasno šta nije dobro i tako dalje.
tek kad na neki način razradim te osnovne elemente, onda krećem da radim sliku. Posle je naravno rad na umetničkom delu kao i svakoga drugoga, malo spontanosti, malo slučaja, malo razmišljanja, na neki način se dođe do onoga što se htelo. Ili makar približno tome. Nikad potpuno. Ovde u kući legata vidimo 3,5 decenije u obrnutoj retrospektivi, pa tako imamo 5 celina o kojima ste unapred temeljno razmišljali tako da funkcionišu u skladu s prostorom. Te teme, ciklusi kako kažete, iz drugačijih uglova sagledavaju istu likovnu problematiku. Koju? Pa to možda najlepše može da se objasni preko slike čuvenog René Magritta. On je naslikao lulu i ispod lule napisao tekst na samoj toj slici: ovo nije lula. I to je zapravo fantastično, na vrlo jednostavan način objašnjava samu suštinu slikarstva kako ga ja inače volim i kako radim. Znači, svi ovi portreti, sve te figure, svi ti prostori, sve te kutije ne predstavljaju te ljude. Oni su zapravo kao neka vrsta trojanskih konja u kome sam ja uneo jednu drugu ideju. Oni su zapravo predstavljaju transcendenciju onoga što ti motivi nose. I zbog toga su praktično svi postupci, likovni postupci u svim mojim ciklusima u suštini isti. Uvek tretiraju iste elemente, površinu slike, dubinu slike, iluziju slike, jer možda ste i primetili da na svim tim slikama postoji jedna površina i često su modeli, odnosno motivi tih slika nalaze se ispred te površine, odnosno nalaze se u prostoru posmatrača, ne kao iluzija prostora i tako dalje. Tako da kroz razne cikluse ja zapravo na isti način tretiram osnovne likovne elemente, svetlost, boju, kompoziciju i tako dalje. A ti motivi su različiti upravo zbog toga što je svet toliko fantastično bogat i toliko da je nemoguće izraziti kroz jednu temu. Mene interesuje mnoge stvari, interesuje me životinje, interesuje me pejzaž, interesuje me ljudi, interesuje me savremeni svet, kakav jeste ili kakav je nekad bio, ili idealni svet i tako dalje. Znači, moramo naći različite teme da bismo prikazali raznovrsnost. Volite kada na svojim slikama stvorite i efekat iznenađenja. Pa šta nas u tom smislu može iznenaditi u okviru ove retrospektivne postavke? Kako nas i čime ponovo iznenađujete? Iluzionizam koji je zapravo dugo vremena bio jedna od osnovnih alatki kojima su umetnici hteli da prenesu neku ideju, je iz moderne umetnosti gotovo proteran, pogotovo sa apstraktnom slikarstvom, sa apstraktnom umetnošću, konceptualnom i tako dalje. Ja sam se uvek vraćao tom osnovnom, jer vi morate posmatrača uvesti ga u umetničko delo da bi on mogao. To je isto kao kad bi se recimo pravili film koji je dosadan. Ljudi jednostavno gledaju neko vreme, izađu napolje i znači oni potpuno su izgubili vreme koje su potrošili, je potpuno beskorisno. A kad gledate film napet od početka do kraja, onda vi doživite neku vrstu katarze koja je i sama smisao umetničkog dela. Upravo zbog toga ja volim taj iluzionizam. Volim da ljude uvučem, a između ostalog i tako što im na neki način postavim jednu malu zagonetku. Ja verujem u to da umetnost ne služi odgonetanju tajni, odgonetanju sveta. Upravo mislim da savremena umetnost, možda je bilo nekad drugačije, ali savremena umetnost mora da zagoneta svet. Jer čini mi se da je svet sad previše objašnjen, previše je fotografisan, dokumentovan. Znamo, više nema prašume na svetu koju nismo istražili, nema više tajne gotovo nigde. A u suštini ceo svet, univerzum je jedna velika tajna. I ja na neki način čak bih voleo
ako je to tako moguće, da na svojim slikama zagonetnem svet, da predstavi jednu malu tajnu koja će u ljudima stalno raditi, kopkati, šta je ovde sad. Jedino na taj način oni zapravo mogu doživjeti poruku umetničkog dela, ako je uopšte ima, ili na kraju kraja na taj način mogu i razmišljati o svetu. Ukalupljujemo se i pokrivamo se velom. Šta sve još radimo sebi i društvu kako bi time samo još više pobegli od kako svoje prirode, tako i od prirode koja nas okružuje, a tad to možemo da pročitamo u vašim delima. Možda na neki različiti način pokrivanje vela je upravo to zagonetanje, odnosno činjenje makar ženskog lica i tajnom i lepotu tajnom. A kod Prokruševog muzeja je upravo dijametralno suprotno od toga. To ukalupljivanje je način na koji ne samo društvo pokušava da ograniči slobodu pojedinca i da ga ukalupi, a i to radi između ostalog nekom vrstom represije, nego i svi mi, naš mozak radi otprilike na taj način. On voli da klasifikuje. Najbolji primjer za to je moj rad koji se zove Moj kofe. U njemu su postavljeni likovi meni omiljenih slikara i pisaca iz istorije umetnosti koji su značili nešto u jednom trenutku meni za moj intelektualni razvoj. Ja sam znači ti likovi, to nisu stvarno ti ljudi, to su moje predstave njih. Ja sam njih negde smestio u svojoj memoriji i ja više nemam predstavu o njima kao stvarnim likovima, nego o mom doživljaju tih likova. Imajući u vidu ovdašnje ekonomske prilike, kako da umetnik dođe do toga da bude slobodan, da može da bude to što jeste? Kako da izbegne činovničke poslove i sve te spoljne distrakcije? Oduvek je bio u umetnosti najbolji recept da se to prevaziđe, da se čovjek dobro oženi. Ili slikarka uda. Odnosno, da, slikar da se uda. Ali pošto život nije baš tako jednostavan, onda sve te stvari čovjek mora da prođe. Ja sam 20 godina radio po štamparijama, radio na kompjuterima, radio neki posao koji nikad nisam baš previše voleo, da bi posle 20 godina mogao da počnem da živim od slikarstva. Ali sve to ima svoj smisao, ništa se lako ne dobija. Onaj ko ne izdrži ti 20 godina nikad ne bi postigao ni umetnosti ništa, zato što nije imao želju da to prevaziđe, odnosno da izdrži sve to. Ja mislim da to iz svake te situacije čovjek nauči nešto. Verujem da, međutim zamislimo nekoga sada koji ovo sluša, ima 20 godina, da mu kažemo da bi trebalo da izdrži 20 godina. Dobra je stvar što on, kao i ja, isto na početku nismo imali predstavu da će to trajati 20 godina. Činilo nam se to će biti kraće. Pa onda nekako ide i tako dalje. Ali ako veruje čovjek u to da će jednog dana, odnosno da želi da slika po bilo koju cenu, on će to uspeti. Ako ne može da izdrži ti 20 godina, nije ni trebao da se bavi tim što želi. U kom sve smislu je slikarstvo rudarski posao? Pa tako što ne postoje gotovi recepti da bi se, znači čovjek mora pre svega da rudari po samom sebi. I ono što je recimo najinteresantnije, to vam se vjerojatno često dešava da neku knjigu koju ste čitali sa 20 godina pročitate posle sa 40 godina. Ja ovo ništa nisam razumeo sa 20. Naravno, zato što sam je sa 20 godina doživljavao na jedan način, a sa 40 na drugi. Verovatno treba pročitati i sa 60 i kasnije bit će na treći način. Upravo je tako bavljenje umetnošću, u stvari prebiranje po sebi i izdizanje sebe na neki novi nivo. Šta današnjoj umetnosti više fali? Mozga ili emocija? Pa nemoguće je razdvojiti to na takav način. Prvi jednostavan odgovor je da zapravo fali emocija. Ali današnja umetnost jeste, po mom mišljenju, previše cerebralna, previše egzaktna. Umetnost je čak možda i pomalo preterana patetika iz umetnosti i tako dalje.
ali ni emocije nisu, znači mora da postoji sklad između emocija i mozga. To je pravi recept, oduvek bio i bit će za umetnost. Postavila bih vam 5 blic pitanja, a vas bih zamolila da mi odgovorite jezgrovito kako bismo svojevrsnom umetničkom asocijacijom predstavili svih 5 pomenutih celina izložbe. Pa da počnemo. Velovi. Zagonetanje. Prokrustov muzej. Pokušaj da živim u ovom svetu i da se osvetim pomalo ovom svetu za ono sve što zapravo, za svu nepravdu koju čini meni i ostalim ljudima. Vrtoglavica. Vrtoglavica je prosto stanje koje je neophodno da čovek stvari vidi onakvi kakvi jesu. Ukoliko stoji, kako ono kažu, sa 2 noge stoji na svetu, nikad neće promeniti svoje mišljenje. Znači, potrebno je da se izmesti malo, da mu se desi neki obrt, da počne da razmišlja drugačije. 9 života. To je zapravo za mene vraćanje duga životinjama koje su proterane iz savremene umetnosti, a zapravo su bića potpuno jednaka i ravnopravna kao i ljudi, kao i sve ostalo. Donje nebo. Donje nebo, kao što sam i napisao u katalogu, to je ogled o melanholiji. I baš se sad nalazimo ovde u donjem nebu. Donje nebo i Crno more. Crno more, nisam ja dao taj naziv. Crno more stvarno postoji. Ja sam ga samo ofarbao pravom bojom. Crnom. Hvala vam mnogo na razgovoru. Eto, hvala i vama.